Patushandangi muhona kusha wetie tamba. Tushandangi ombe ponja puke. Matushandangi ko uhenguma matareka vitionga. Okana gumba uhana ko mukumakia mumunyo. Ombe paisa itoku twamo ka video. Ona yoku ithira jirio forgiveness. Matushiwasha abandu bengi bapo tusafa no mbepo yokuhena kuithira jirio unforgiveness anu oswehena kuithira onajikario unforgiveness aike kutfara mo vina vingi ukahupa olaifa yon bitterness upo olaifa yo dhongore olaifa yo kuhena kuzinanako mundu promo ngwashito njikove bumunasha that person should die men okauto kuthenga mundu kipo momwinya kusha pa mundu ko wenjihamitha senjihamitha mundu ko men ka koke ngwaka mga koka ngwaka mga washiti inavi himbi ukakara no shira romokoto meminaja ove kwea po level aikwa nasana kusha okuithira ushikwae okuithira mundu wesi mashito shinakove ove no uzoko hama odipura ushapo umundu ngwi shimongolo shinashapo is he doing it with his right mind ayiro shikani shitenga ayirika shikani nisha vari meno otara omundu za ba mukwetu ngwe mahepo mbatero mbovina mbi promo konjo kukumba menaja ovashimo kumbiro mukwenu odhombepo ndiri kombanda yemada ina kuteke pada ovashimo mokare nenjo na wisha men mungo wenjidunda and then you can just go to hell or whatever it might be over hanje now mo creator o shira romo munyowe kunyondi mo shiwana shetu tuno ovandu vengi be kara mo don pomo shina shokusha owo shavundo yo mundu wa skrifa mo life aye nengo mundu va haha po CTV kavena kuingira kumwe umwango nerumbi omundu no mura umwe umwashe na ihe oinando ina bikaenda mo kwetu. And just to give you a glimpse of kusemen ongwashi vikaenda that no unombepo yokuhana penombepo yo division ombepo njise amakati ko vanhu vevari promo vanhu mbave konjo kungure ina ivari kusha omonganda po ndondo yonge shefa po omokereka po apepo vanhu mbave konjo kungure that na uya okie ko hana sinasi mimi nasha that na unenjo na usha opuma munu vanhu mbave mbeno hangi momwinyo iyo ukonjo kuyeta ohani mukati ko vanhu osina si hepe na sinene mo kwetu menajaovandu vengi vapo nanda mundu mwastripo sina si sembelori wako mundu mwaha mundu walu posi hapo ngana po mwalu po nyama po si kwa embo puri mundu muvihimu vanga opo menaro nyama posi ka nango mundu mwachikusha po mwaha kono kuingirisa mundu menasha walo nyama yue po wasi TV mea kuitamo Bible simanga Melissa from Ephesians 1 verse 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, and in accordance with the riches of God's grace. Grace muhana wetu poshari. Katuri po testamento nyongurunje ingura noveta njiri law. Ne we are by the grace of God kusosharisha muhana. Mo testamento nyonguru shwatara ai encourage kusha men mundu sheku shite sina shorive men sida shorive po shite siki pata men muhona yesu sha muyembi we kutupa shari sho kusha men mukwendu sheku lunda muithira
Yeah, nanda one of his disciples pavepura kushapo omundu chenjirunde himwithire ikan vingapi muhona basa even 77 times 7 times kusha ovi kan do ethere no vina no mai ovi mundu mwithire menasha okoshiwa kusha omundu uno udho wa muminyo ya ukara no mundu meporumwe nguma situ ina pata ove sho mundu no utho kunyingira o wisdom ya njera ku Solomon nasha ove uri pure penje no boxa uhaka mo udhe porumwe shimuna that same person ngwe kutwa mo udhe o kohena kuithira o yetu tfamo vina vingi peke mimi nasha o kundinisha watami o muhoko wetu o vandu vengi vahaha valapo mata valapo vikwaye kasikwashiki wakarapo no mukaendwa kasikwashiki wasitavi men of inam imatujwa brumwe inam there were some forces behind all these happenings but atuyanjere thata na kusamanya nditha uruvetu kanu pondono simwaka hakuna inyoko una moha hakuna iho moha hakuna omundu boromusho ya monu mamutho kukamura sana po mako amukaenda amungrine ya rivyari vitatu yeah osneme konyo kwita dinisha dikani oruha hono it creates particles in your body scientifically of men pondono yo science asibesa o shuno omunyo shuro mbita I create other cells that when they show other cancerous cells or the cells and they from o kanger kundino ndio opulo kumunaovandu vengi vapo mundu wa mundo kangera nji from stage 1 to stage 4 mundu simanga wakaenda mina nambi avihanje that nawe kuintrapa musina sikuzambu we kutfamo spirit of affliction ya spirit of affliction na oyingura no mishithe ya omushithe mba au hitimove autoku kaonja and it kills you within no time menasha mbadu shwa mishithe sina ehinga overkankera ovikwa mishithe mbi that are uncurable men pondondo science pata mondondo ya muhona kakuno mishithe budi kombanda muhona kushe hinga povika muhona na mimaino kuverura ya pata pondondo yo science bitterness I create ndo the cells mo rutu po mombindu kusha kamuna simanga mundu wa vero kangera omundu kusha vero kangera kusha waka mova ingapi wakaenda waipi it's all because menasha tunenjo unforgiveness amo munyetu yanjo unforgiveness anji ikashita kusha ove ukahare ongore po weri huta ya even ina bangurithire o forbila yo deadline osho ingurisa kolonkupano ibambia sana but onanji oswanu o make kuthepan that's the same with unforgiveness utiga mokoto o ikuria mokoto kai kuri kula comband o kamuna wakara wa sima utu kuihama pehuri wai ko hospital wakatara unokangera ombar mutera unokangera usikwa it's because it's linked with affliction. Yeah, the devil knows what he's doing. Ebasha imbo mbehena kuithira emevelinga kuno mushithe muthepe omushithe mbuhena kuverurwa iyo science vandu vengi vekambura mo science vemunoja amishimba vere hinethe kameka kumbirwa everuka posiki simba vere puanje bakoka mimi nasha over ridu with navi gusha omushithe has got power over God and there's nothing that has power over God kasi como bien nothing is impossible for God muhana maena kupititha mondo monjo provide of shwa ithire okuhena kuithira mai kupata the blessing mai kupata deliverance mai kupata vina vingi peke and I'm appealing to whoever is watching kusha mkwetu kusha omundu we kuihamitha moshimariva odhongombe o ruthvero or whatever it is hitamu kanjwe kwe ukumbe make peace with it
Mimi nasha, the more you keep it, the more anger and the more diseases that you are just accumulating moruture. Osi nimekuresha rikane katukotoke tu tokuhara o the peace of mind in our hearts minasha oveshuhena kuithira shiwana osha Satan is there. He's going to play with your mind. He's going to do whatever is there in his power to keep peace away from you. Yeah, always whatever you do nyingiro njithira kumuhona kusha ko mundu uno munyo mundu wata kumba kumuhona kusha muhona mekumbire sinasi nutamune naro mundu no fano nisarikana kashikwa shike mbe kuithire muimbi na mbimbo njithunde popo njithundira be kuithire kusha wabake imare banje be kuithire kusha waungura mbi na imbi ove umutima ukutuke umutima yesho akutuka o mbepo ya muhona kove meiya osinama tuzo kushwa that we don't understand is mbepo ya muhona kaikara pona bupeno ondova in terms of my kusha men umutima we shwe ruhuta muhona keneya ekumbless muhona keneya ya kushebera poromeko ina vivari vitatu porombi mbeizoja vya kudepa po vya city opuo kumuna mundu umwe uhupo o life imo snacks o life nji hakaenda mundu wa mbikira mundu wa shita yupata that person's life is just stagnant. That mundu kasiti menasa mundu go unongore njonguru nje nayo no I'm always mbika in every video that I try to bring up usha Satan ukipo akaifa the two nounga ndo njito ndo fasita kusha wasita bi eye uno akaifa nje nayo and ove suhena kuithira eye makara me kunyandisa ivari makara me kutwa mo life o unhappy o waikondiro wakakana kuno mundu ngumuhaingire ondiro nje yako waiko mukandi wakakana kuno mundu ngumuhaha o mukandi mwako waiko pati pati nje yako men ove na hanje mo nguroshi kwena mimi nasha mundu wekulunda mokisa kusha mundu hina kumithira menasha onjilunda mwimbi but mo real sense iripo kusha ove shwa kutuka mo munyo omutu sinasi mungura muinjwen kono kano sin men you cannot kono ndina osinasi siripa dirisha uno shiraro kwa mano kuramba shiraro shio kuna shaveruka kana shira popo kuramba. That's the same sinasi mosha uno unforgiveness juna yo okoithire mimi nasha kohewa nao mundise njilunda mbe mu afskrifa mbanguro na mukuru wenjungura nao men ovina video. That's stupid reasoning. Mimi nasha konosha muhona ikungura na muhona keangura mundu mahahi muhona keangura mundu kusha aharo kuithira po kushida yo inambe katu pahe tutokulipa habakato minasha life is too short o promotion hupombra na tahta wakati hupombra nderta menasha unosina shwatiza momunyo okuhina kuithira okumuna ja mundu kuhimuvanga inosina kenosina menji pe ya hineka nyingira wishi kuye hineka nyingira ruhere kuye mundu wenji fere no shikwa imesha wakati let's come to our senses and come back to the word of God. Muhona utupaina bie borutuo muhona utuhonga usha tukara no ruthero kuno vakwetu or irrespective of that person's religion, whatever it might be, muhona utupe that peace of mind kusha tukare no mutima mbakutuka tukare no life anyime ikaenda ovane wasosha por mwangure ina ya vingi mo life aywe pada o life aywe ya patfa kusha ovekunda unongore njonjo anshinda mumunyo unongore njonjo ashinda kodhako utiti ya mundu wekweke mudandu moskole ya mundu wasita visio rive ko men ovinana dai o mugandusha shaze kama karapu no mundu wale kama muno bo una he promovenu e pada kutheka makavaka because that person did not see that relevance in you poka munusha o mundu muthemba po amunusha o muthukuna po mikura ekapiti kuja ovi na misho men mbiri po vingi vyapo vandu vya muri na misembra mbetha nangu
Normal life yon generation ya tunji. Vandu vanashiva kaza beha. Veza po inampi. Odo mbanda ndu wathima ohoroko mukwao ohoroko nyakata uko ya CTV waha kuno muntu. Ohoroko washi kwaye. Ovesho ya muyembo ya no ohoroko va. Waya mudhunu shwa kwatwe inyoko na iyo. Kana wali no horoko njwa pita na. But yet moye kwa hahera mina horoko va. Yet moye kwa hahera mina romudhantu. Ovinambi hashito sense, those are the things that we occupy our mind with. O mind etu inovina vingi peke maitho kungura. Tunovana simbe hanga ova hepo kembe hepo inavingi vyarwe. Pada ove watoro o mind awe wa fixa moko haha. Wa fixa o mind awe mo inambi heno mbatero. Wa fixa o mind awe mo inana mosho ya mungani ka navike ku benefit. Wakwetu katukote kembra mohona. Ozi na membrakida. Me para no kadhe vanga. 1 John 1 verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Nagete gimbo okunene kwepa uhare.